الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الحمد لله شارع الضلال وشارع الحرام والحلال، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassanglit iwan puji fa Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat iwan salam pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yari ni sabyaon di matong in program sin Ma'had Moro al-Islami hapyaguhanan sin mudir sin Ma'had Fadilatul Sheikh Muhammad Shakili. Kikita niyo biyaon, way nakahadirin mudir taniyo sabab sin on udhur niya sa sumagawa masimasiin siya ang pagparahon magpasumubli awak to amin di siya makakari. So inshallah subhanahu wa ta'ala in topic sin guru taniyo biyaon amuna in sipat sin mga manusia nagmamabuga fa Allah ta'ala amo in kahidayatan. Pakilago kanyo in Sheikh tanyo may naduaing dingkan Ustad Khabir Abu Bakar, فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga katay manghuran, biya na sinamin nasabot sinambok tay manghud nato yari na isab ini sa kahawa ini mahapon Jumaat biya sinamin pagkawyaksan nato maon na sadyain pagpatumtum piatumtumi atawa amuin pagnasihat tungod pa amuin sara atawa pamandu kato sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan mga umat Islam, in Quran piaturun sinallahu subhanahu wa ta'ala hasupaya hipamandu siya pabangsa manusia. Labiluwa na pa mga manusia amuin nagmamabuka kaniya. Biya namin nasabot niya matauday nga mga ayat amuin limpal halam sin Quran mahamulya tungod paamuin Quran ini hidayat ipamandu pamanusia. Biya na sinambok ayat masabot na to bihaon. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. So in ayat daran na to pagkarungukan labilwa na bang bulan Ramadan lagi
pila bulan da kuman bihaon, sampangon na to naisab atau magdaratong naisab katutan in bulan mabarakat. Haduman abulan sin Ramadan piyaturun in Quran mahamul ya in Quranul Karim udal linnas. Ipamandu pamanusya. Udal linnasi wa bayyinat iban hipagpatarang hipagpasawa akataan sin amin pakarajaan hinangun sin manusya. Aung paday hama kaibanan ayat tungod pa manusya amuin na maugbog ng gayungbong siya Quran damikian hama kahadis-hadisan nasabot mataod. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ay adapon lang niya dumatong maun kanyo in Quran din kako in huda in pamando faman tabi'a hudaya isyusyo in magad pa Quran papanghindu sin Allah subhanahu wa ta'ala amin yan limpan ni halaw sin Quran mahamul ya bukun pangagad amuin kahakaron niya in Quran kalam sin Allah ta'ala parat sayahon niya in Quran kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala sa mapuas niya man niya to parat sayahon mapuas niya man niya to kahakaron di niya na ang gautaan atau wadi niya na parang busun bang uno in daakan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala amin limpal sin Tuhan na to Rabbul Alamin halaw sin Quran bukun bihat to sa impagyanon da hindi isyusyo in magad hapamandu ko amin pamandu sin Quran fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wayroon na kahanggawan nila way na kagawahan nila amuin bang sila magbalik na pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala wala hum yahzanun iban di na sila papagsusahon sin Allah subhanahu wa ta'ala sinamin mga pakarajaan atawa sin tungod amin kiyawin niya kiyatay kuran niya rin dihadun niya sabab mayta nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala kami intag atas kanyo hakabuhi inyo nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah kami intag atas kanyo hakabuhi inyo dunya lawi luwa na iwan hakabuhi akhirat. Da hindi mga umat Islam matarang nasabot na to in Quran bukon ipaghiluhala hamanusya bukon in Quran hipanglawng hamanusya bukon in Quran hinangon siya pangungusahan sumagawa in Quran hinang siya sin Allah subhanahu wa ta'ala pamandu hasupaya mahalulay hasupaya di maun in harubilo hasupaya di maun in kasasawan antara sin tiap-tiap manusia. Da hindi mga umat Islam kumawa kita niyo misanda kuman laungta maniyo tiyo pangadjian mataud bang nato mawas sa in Quran mataud in sipat sin mga tao nagmamabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala amuin kaya hidayatan sa sumagawa kuma na sadya kita nyo 5 dahil mga kasipat-sipatan yato hari pa kita makato pagka nasabot na to in Quran ipaghidayat pamandu labi luwa na pa mga tao amin nagmamabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala alif lam mim dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alif lam mim wallahu a'lam bimuradihi Allah subhanahu wa ta'ala in makaingat bang unoy in kamaksuran sin pag iyanon amin huruful muqatta'ah alom sin Quran
Alif Lam Mim ini. Biar isab sin kaibanan mga law tanasabot ha law sin Quran aun mga Yasin, Hamim, Alif Lam Ra inyan ha mga ahlus sunnah wal jamaah pamarat saya sin ahlus sunnah wal jamaah inyan parat sayahun nila inyan kalam sin Allah Ta'ala adapun in makna niya in kamaksuran niya wayruun makaingat malaingkan tupod dain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dhalikal kitab la rayba fi. Dhalikal kitab amunayan in kitab bang nato kitaon in dhalika long ta suway siya malayo sa impagyanon sa iyaw ni ulinan in Quran sa impagyanon da hindi amunayan in Quran in kitab sin Allah Ta'ala Quranul Karim la rayba fi wayruun pagduarwa halaw niya yan wayruun paghagaw-hagaw si manusia in katan sin kialukis halaw sin Quran bunal inyan panghindo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pamando sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pamano siya labi luwa na pa mga tao nagmamabuga fa Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil nga sabab yan hisyo inday nga mga bangsa muslimin nagpaparat saya fa Allah Subhanahu wa Ta'ala amin piyagduarwaan niya in Quran subay siya magtawbat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sabab in Quran la rayb wayroon pagduarwa, way paghagaw-hagaw mo. Bang unuin na basa mo halaw sin Quran, sara sin Tuhan, bang hiyaram sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil sadya paadlaw kiamat inian hiyaram sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang unuin hiyalal sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil sadya paadlaw kiamat inian hiyalal sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang unuin dia akan wajib ka to fiyardo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala limpal niya halaw sin Quran subay parat sayahun sin manusia labi luwa na in sila bangsa muslimin amoy nagmamabuga fa Allah Subhanahu wa Ta'ala sabab mayta in katanyan pamando daing ha Allah Subhanahu wa Ta'ala wayrong pagduarwa bukon in maksud daing di ang kanaing kaibanan manusia way nagduarwa sa amurakuman mga umat Islam. In Quran bang mag-arat iban sin kawayaan nila, bugbukan nila ang gautaan nila sa bang magsulang iban sin hawa nafsu nila, iban sin syahawat nila, sin kawayaan nila, tinggalan nila in Quran, aun daing bihat to mga kaibanan manusia. Suray nga sabab yan mga umat Islam, suway na to ito halian. Ada kala makalamud kita nyo hafarman sin Allah Ta'ala afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd ono maparat sayahun nyo in kaiwanan bang mag-amo iwan sin kabayaan nyo ubos kupurun nyo di nyo parat sayahun atawa di nyo anggautan tinggalan nyo indaakan sin Allah Ta'ala atawa intiakan sin Allah Ta'ala bang di na mag-amo iwan sin kabayaan nyo. So, in Quran, subay di pagduarwahan. Sabab inyan, pamandu sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudal lil muttaqin. Hipamandu ha mga tao nagmamabuga fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nagmamabuga patuhan Rabbul Alamin. Miumuga haamin siksa. Tiyata kama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ha mga manusia amin nagmaksiat kaniya. In mga tao himihinang sin pag-ianong takwa, sin pagmabuka, timutunay sin diakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin hakakausan nila, iban imaanip, dahil nga amin pianglangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sibo da in kaunan sin pianglangan niyan, dusa rakula atau dusa sibi-sibi, inyatu titinggalan nila. Dahil di mga umat Islam, masabot taman tiyo isyu in pagyanun muttakin amin tautod ng mamabuka fa Allah Subhanahu wa Ta'ala nasabot ha tafsir sahih in pagyanun tao nagmamabuka fa Allah Subhanahu wa Ta'ala dahin kan Abdullah ibn Amr qala
qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi afdal? Aun namong para Rasul sallallahu alaihi wasallam nangasubo isyulong niya in manusya sarayo-rayo afdal manusya. In jawab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati niya rin di makatapangan diyan miyaksud din di amin tao nagmamabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala sinmatan kabuwa. In jawab kanila sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu makhmumil qalb saduqil lisan. Kataan lang sin makhmumul qalb saduqil lisan, iwan sin amin indila niya di magpuputing bunal bang magbisara. Qalu long sin mga saduqul lisan na'rif ho. Kaingatan na mo na yung maknya niya yan lang yan. In saduqul lisan. Fama makhmum al-qalb. Ano isab lang yung makna sin pagyanun makhmumul qalb? Qala, in jawab sin Rasul, huwa taqiyun naqi. Siya na lang niya amuin tao nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala in pangatayan niya sawasa sutsi dahil hakatan. Dahil hakatan amin tiagahan sin Allah subhanahu wa ta'ala sutsi dahil hakashirikan, sutsi dahil hakatan kafasikan, sutsi dahil amin i'tiqad syirk kufur fasik iwan sin kabidahan. Huwa taqiyun naqi la ithma fihi, wayroon na kahinang dusa, wayroon dusa. Imano siya yan, impangatan niya, way na kahinang dusa. Wayroon dusa na hinang niya. Hati niya, misan amin dusa rakula. Wala bagya, iwan di magmamaksiyat. Wayroon pag nagmaksiyat, ito yan. Amin manusia in pangatayan niya sawasa malanu sutsi dahil hakatan ini la ithma fi, wayroon dusa na hinang niya. Dusa rakula bag siya magpakahinang dusa sibi-sibi mag-istighfar siya magtuyo. Wala bagya, iwan wala siya, di siya magmamaksiyat patuhan Rabbul Alamin. Wala gulla, iwan di siya magpapalawi-lawiha pakarajaan sina pag-ibadat niya fa Allah subhanahu wa ta'ala pag-agaman niya. Sa mayta, mga umat Islam, innaka juljana, innaka hiluhala ha mga umat, ang kanapyanglangan si Rasul, iyakum wal gulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al gulu fid din. Sa mayta, in magpalawi-lawi ha akama, na hinang sabab amin kya juljana ha mga umat na kaunabiya sin amin pamanu sin Rasul, tiagahan niya hali tuod kamo amin ha magpalawi ha pag-ibadat niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang uno imbeta sin Tuhan Rabbul Alamin, bang uno imbeta ha sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditun na sadya kita, di na kita manjari magpalawi. Sa meta, hambuok ya tulamod dahil ha amin mga sifat isab sintaw nagmamawa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin pangatayan niya sa wasa. Sabab innaka juljana ha mga umat na kauna rin kan yun lang si Rasul, amuin magpalawi-lawi sila hapag agama hapag ibadat nila patuhan Rabbul Alamin. Wala hasada, iban wayroon mimikit hapangatayan sintaw nagmamabuka misan biya lagu hang nahut hang lupyaon jangki niya papagkahin niya manus yan. Ang kanain Rasul liyang kita niyo, biyandaan kita nyo, iyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hali tuod iwot, hali tuod kamu ha amin pagjangki. Amin pagyano na hindi hasad mangi, jangki mangi, amin kabayaan mo aw nikmat sinallahu subhanahu wa ta'ala hapag kahimumano siya hataymang hud mo
kabayaan mo maigya turing kanya. Iyatuin panganan jangki mangi. Hasad. Amo yatuin pianglangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aun ni'mat ayrun nakaalta ilmu ahli niya. Kabayaan mo maigya turing kanya malawa. Yatu hasad al-madhmum. Jangki hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kato tanim. Iyakum wal hasad. Amoy ni mangi sakit bihaon kimugdan hamanusya. Iwan amoy ni in sakit mangi kumugdan hamanusya. Way pagpiun niya ini. In jangki. Makajari siya kumugdan, mikit. Hataw kafir. Ha Muslim, hataw taka panghati, iban tawalay, wayrong panghati niya. Makakaus siya. Dahil nga sabab yan, mga umat Islam, halian na to ini. Sabmayta, bang na to ini kaya halian in mga nagkasabot, labilo ano in hasad, al-gulu, in pagmaksiyat, in paghinang, sing kakahinang amin mahinang na to dusa, simpiil pa lang nga amin mahinang na to dusa, sumay na to halian. Sabmayta, in hasad, besin nasabot tayo ni. Iyakum wal hasad, fa innal hasada yakulul hasanat. May tapapahalian ka to sin Rasul. Amoy ni in maunit. Sabab in pagjang kilaw niya, kaunon niya pupurun in hinangta karayawan, in amalta. Tuyo na kita magsambayang. Tuyo na kita magsambayang sunat. Tuyo na kita magpuasa sunat. Bukon pardo sambil sunat. Tuyo na kita magbasa Quran. Tuyo na kita magzikir, magtasbih. Sa bangyaon in hasad, in jangki, nalong sin Rasul, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Bunnal tuod in jangkian, kaunun niya, pupurun niya, kaunun in hinang karayawan biya sin sahantang sinamin kayo kumaon mamupod haamin dukngol niya. Way makapin. Indukngol sin kayo bang siya kialakahan na mapupud siya mahinang buling sambil mahinang abo wayroon makapin paghuyop sinhangin malawa katan. Bihat to mga umat Islam. So in mga ini subay na to halian. Sabmay ta hambuok siya dahil haamoy mga longta sipat sin mga tao nagmamabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Matan sawasa in pagmabuka niya pa Allah ta'ala, subay siya makapuas, subay siya malapas dahil nga amin managkasabot, amin makahinang dusa, magmaksiyat patuhan Rabbul Alamin, magpalawi-labiha pag-agama, iban mang jangki. Iban na sin kaibanan, mga umat Islam, amin tiagahan kato tanyo, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Subang habihat to mga umat Islam, mabilang na siya ding haamin mga tao nagmamabuka, isun mga tao nagmamabuka ini, sa mayta, bang intaw halong maksiat, aun waktu di niya matali, aun waktu katinggalan niya in pag-iman niya, biya sinamin nasabot sinallahu subhanahu wa ta'ala, alladina yu'minuna bil ghaib, hambu, sipat, hika, panagnaan sipat, sinmamin, tao, sawasa, malano in magtanin pagmabuka niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, alladina yu'minuna bil ghaib. Amuin sila mga manusya, nagpaparat saya haamin giyaib sinallahu subhanahu wa ta'ala. In Allah ta'ala way na to kita, subay na to parat sayaw. Hambog ito rin masipat si mabagina. Si mataw nagpaparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. In malaikat way na to kita, sa piarat saya na to. Sumay na to sila parat sayawon pa. Pakusukon na to, pakaukuton na to in pag-iman na to pa mga malaikat. In mga kakitab-kitaban sin Allah subhanahu wa ta'ala amin na kauna. Sumay na to parat sayawon. Innal ka, insulka, way na to kita sa parat sayawon na to mga umat Islam. Sa blamod siya din haamin mga sipat. Bangdi na to
parat sayahun in mga ini malarak in pag-iman na to. Malarak in pamarat saya na to fa Allah subhanahu wa ta'ala. In pagsiksa halom kubul, halom nalka, wala na to kita sa subay na to parat sayahun. Ang kana in katan sin nagkasabot in Allah subhanahu wa ta'ala subay na to parat sayahun in mga malaikat, in mga kakitab-kitaban, in narka, in surga, in pag-azab halom sin kubul, iwan sin lom nalka, wajib parat sayahun na to sa adapon in asu pang mga subo bang miya dinin hantang in to di manjari sab in hukuman niya bang na to yato asubuhon in kawajiban katutan nyo mamarat saya wayroon na kapatut sin kita nyo mga supa biya din hantang sin pagsiksa biya din hantang sa bang uno imbita sin Allah Ta'ala sin pagsiksa niya yaon lid palhalom sin Quran parat sayahun na to ubusin para kala. Wayroon na pag-aso biya diin, biya ini, uno ini panik, amin ha mga laong kubul, biya din indagbus, biya di. Wayroon, bang biya rin inhantang niya, di matumanjari. Suway, ingkato tayo, para sayo na to. Amin katan, giyaib kato tayo sinallahu subhanahu wa ta'ala, suway na to para sayo. Isiyo pa in mga tao yan, wa yuqimuna as-salah. Amin mga manusya nagpapatindog, timutunay sin sambahayang. Impiagbidan sin tao kafir. Iwan sin Muslim ng sin Rasul, as-salah amunain sambahayang. Kaya ng ulama, faman tarakaha min kya nila hadis, isyu si intimingalay ni, fakad kafa. Nakupur na siya. Kaya subay siya magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Suray nga sababian mga umat Islam, wajib ka to tanyo in sambahayang hikarwa rukun sinakaman na to bukon ha subay sa bulan Ramadan ang pakita matibot magsambayang. Di sa hakatan adlaw ang kanalang insambayang lang sila mukaffiratun lima bainahun idha jtunibatil kabair. As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan. In sambahayang 5 waktu. In Jumaat pa Jumaat. In pag-ianon di Jumaat pa Jumaat. Hati niya bukon sa jahat adlaw Jumaat sumambayang. Sa in Jumaat pa hambuok Jumaat na supat sin pag-ianon ibadat sambahayang fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Ramadan ila Ramadan. Damikian bukon sa Ramadan ubos pag manikod na hambok bulan Ramadan tumakan na sa pahambok Ramadan. Di. Pag iyanon dito nasugpat na sa sin pag-ibadat pagsambahayang pa Allah subhanahu wa ta'ala in hambok Ramadan pa Ramadan. Ang kanalo niya mukaffiratun makapapas makaampun sinamin kangian dusa na hinangta idad batil kabair bang siya nakatinggal dahil haamin mga dusa rakula hambuok dahil mga dusa rakula amin timinggal sin sambahayang bang wala mo kya tinggalan in sambahayang ingkatan sin pardusahan mo insyaallah hakar na sin Allah Ta'ala nag-ibadat ko tulos ikhlas pagtaat mo pangarat mo hapardaakan kay mo sin Allah Ta'ala sabab wajib niya kay mo ikhlas nagtaat ko fa Allah miyamarat siya hasunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya sinamin hantang sin pag-ibadat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hapak sambahayang inyat to mga umat Islam hika papas sin pardusan sa sumagawa bang nato tinggalan in sambahayang amuyat to in pag-iyanon di makapuas in tao magdusa siya nakahinang na siya ini dosa rakula fa Allah subhanahu wa ta'ala wa mimma razaqnahum yunfiqun iba namin mga manusya kaya rizkian namu sila magnafaka sila hakarna sin Allah Ta'ala fi sabilillah. Ang kanala hafarman sin Allah Ta'ala mathalul ladina yunfiquna fi amwalihim kamathali habbatin ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habba wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. In upamahan lang niya inhantang
sin mga manusia magnanapaka sila haran sin Allah subhanahu wa ta'ala fi sabilillah karena sin Allah ta'ala biya sila sin amin manusia amin nagtanom hambuok bigi tianom nila timubo nagsanga pito sanga intiap-tiap sanga niya nagbunga hanggatos amin tuwing tumbas kanila na Allah subhanahu wa ta'ala pain magbaya bang palarihon niya ring hatto sa mayta wayron do kain magdiril sin tumbas kato tumbas na kapakarayawan atawa tumbas pa kanyan buat malingkan amurain Allah subhanahu wa ta'ala pangayon na to inkatan sin kapak napaka na to pisabilillah hap tungod pag-agama ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala bang mantungbasan ka to tanyo sintuhan na to Rabbul Alamin amin hawala na to piaakaran amin sabbuton na to pabang uning kyaril na to di na to mga umat Islam yan manusia magnanapaka hambuk yato din nga mga ipagsyukur niya pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil pa mga sifat walladhina yu'minuna bima unsila ilayka wa ma unsila min qablik iba namin mga manusia nagparat saya ha amin piaturun kay mumaun sin Allah subhanahu wa ta'ala Quran. Iban uno-uno na amin piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala ha amin mga sila nakaw na rin kayo. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naparat saya na to. Ayaw kita mabiasin kaiwanan agama bang uno yung piaturun kanila kitab dahil Allah subhanahu wa ta'ala dito na sadya di nila na parat sa yung Quran di nila na parat sa yung Taurat bihaon unuin na hinang sabab in kaiman in mga tao nagkukufur fa Allah subhanahu wa ta'ala dahil hamaka sabab na kufur sila sabab kiyopur nila in Quran di nila kakarun kiyopur nila in Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam di nila parat sayahun inya undaak sin Allah in siya Rasulullah in Quran amin kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala amin piaturun maun pa Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam di kaakaroon sin Yahud iwan sin mga Nasara so dahil nga sabab yan mga umat Islam piarat saya ta in Quran hatat kala aw dahil nga mga kakitab-kitaban na kauna di na to parat sayahun mabatalin pag-iman na to di kita makalamod ha jumlahan sin mamano si alaw niya amin mga tao nagmamabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala bukon hatya to wabil akhirati hum yuqinun iban tungod pa akhirat in mga silayat to gawgot in pamarat saya nila bang uno in beita sin Allah ta'ala tungod pa adlaw akhirat piaparat saya nila hamin wala nila pa kikita wala nila pa kaya na naman sa piaparat saya nila na inya to din mga sifat sin mga tao nagmamabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala gawgot yakin misan unuhun pa di mapinda amuna to in pamarat saya nila amin biyayta kanila sin Tuhan Rabbul Alamin uno intungbas kanila ulaika ala hudam min rabbihim in mga manusia mihatto bang di nila tumapinda in pamarat saya nila haamin mga nasabot na to in mga sifat ini lima nasabot na to lima sifat ini intungbas kanila ulaika ala hudam min rabbihim sila nato in mga manusia halom hidayat sin Tuhan nila Rabbul Alamin mahasuci mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala akan apila manusia bihaon mga umat Islam naggulal Muslim nangaku Muslim sa sumagawa aun kakitaan mo dahil mga kakahinang nila sulang iwan sin Quran sabab mayta ada kala nakalamod na sila hafagyanun sin Allah ta'ala hafarman niya afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd kahakaroon nila in kaibanan pamando sin Allah ta'ala bang mag-amu iwan sin kawaila sa bang magbangga na bang di na umamu, pakabayaan nila, tinggalan nila in Quran, agaron nila bang unuin, hawa nafsu nila. Sarta, imamano siya beto, wa ulaika humul muflihun. Sila nato in mga manusya,
nagparuntungan. Nagparuntungan sila sabab sin amin kakahinang nila nagparat sila hagyaib sin Allah. Nagtiminog sila nagsambahayang. Nagnapaka sila uno-uno piagridjiki kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sibuda kaunan niya nafaka wajib, sadaka wajib atawa tatawwa. Iban mga manusia nagparat saya sin amin piaturun sin Allah ta'ala. Doon ha Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam iban ha amin mga sila nakauna ding ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban in mga pangatayan nila in sila nag-iiman gawgot fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpaparat saya yakin in pamarat saya nila tungod pa amin mga nagkasabot na to. Dahil nga sabab yan mga umat Islam bangyat to bihat to inantang sin manusia sila nato lang sin Allah ta'ala wa ulaika humul muflihun. Iban sila nato in mga manusia halawm paruntungan nagparuntungan da hindi naman hadunya lawiluwa na hadlaw akhirat. So day nga mapangadyan maka nato rin di mga umat Islam kahinapusan hari pa kita makabaid. Amuna lang niya pagpakusog sin pag-iman pamarat saya fa Allah subhanahu wa ta'ala iban pa kitab niya iban pa rasul niya iban pagpakusog doon ha amin subay kita mangayo at umangot pamando basahun tayong Quran pangadjiun tayong Quran sabab lang sin rasul hadis niya man ta'allama khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sarayaw-rayaw na manusia daing kanyo amuin piangadji niya in Quran sa bukon hat piangadji in katan sin kiyahatihan niya sara sin Allah subhanahu wa ta'ala wa 'allamahu piang hindo niya. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ito nadiyong in nasihat patumtum sin guru tanyo. Insyaallah subhanahu wa ta'ala mahinang nato ito paduman pamintangan akaboy sin kita niyo. Insyaallah subhanahu wa ta'ala biyaon mangindoa kita niyo supaya tamat si program tanyo. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.